अहानबदा मरुओइबा पाउ DM College of Science की Boys Hostel दगी महाइरोई फारगा लुपा लाख 15 की थदोकमल तलकपा 𝐃𝐄𝐲 लमयानबा खुमन ग्रुप की मियोई निपान पुलिस ना फारे फाखिबा महाइरोई असोय अंगाम यावदना कल्ले मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की टीम अमना दिल्ली दा मणिपुर की MP अहुमदा मेमोरेंडम पिसिंदुना पार्लियामेंट की मिफमदा मणिपुर की इशू सिंह पुखतुना खननबा तकसिनख्रे चाही सिगे अरोइबा ओइना नेशनल लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिंह अमदी हाई कोर्ट फमख्रे केस चनी के सुपना तरुक की मनुंगदा मौद्रा मपन माई पांग लोइसिंदुना पुन्ना लुपा करोड़ अमा लाख हुंफुनिथोय लिसिंग यांखै तरुक चनिपाल हुंफुतरेत की सेनफम सेटल तौख्रे मयाम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो संदोकजबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मीटिंग ताबीरिबसिंगबु सुरबला माइरेम्बम तराम नोकचुरी हौजिक मियामदा पाउ मचा खाइना पिजरी खुलाई पाइबा मियोई सिंगना मिचम फादुना रेंसम तानबा थेंगनरबदी चेनरिबा खुदिमक लीगल एक्शन लखटकनी हाइना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SP 𝐾𝐄𝐸 शिवाकांतना हाइख्रे ngasi Imphal West District की SP ऑफिस की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखिबा पाउमी सिंग उनबगी थौरम अमदा वाफम असि फोंगदोकलदुना SP शिवाकांतना हाई ngarang nungthil pung ama makhai gi aduwaida DM College of Science की न्यू बॉयज हॉस्टल दा लैबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ङाइखोंग सिफाई दगी लाइस्रम चिंगलेन कौबा चही कुनिथोय सुरबा माहिरोय अमा मसक खंगदबा मियोय खरना फारगा पुखी मदुगी मतुंगदा महाकी अपोकपा मपादा फोन तौरक्तुना लुपा लाख 15 की सेनफम थदोकमल ओइना तालखिबा 𝐾𝐶PPWG लमयानबा खुमन ग्रुप के मियोय निपाल इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना फारे हाइखी थाजबा याबा पाउ अमना फंगबदगी ngasi nungthil pung anirom taba matamda Imphal West District Police की टीम सिंगना वांगोय पुलिस स्टेशन कोनबा युमनाम हुइड्रोम मखा लेकागी तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा थीबा फुंबा की थबक चथकी थीबा फुंबा अदुदा थीबा खंगदना लेरखिबा माहिरोय अदु आसेम चावबा कौबा चही हुंफु हुमदोय सुरबा मियोय अमगी युम मनुंगदा महापो फाबदा यावबा मियोय मरीगा लेरंबा थेंगनखी अतोपा मियोय मरी अमना मपानदा गरी अनीदा लेरंबदगी फागत पंगमखी तंगाई फदना मथौ ताबा फोर्स सिजनरगा पुलिस टीम अदुना फाखिबा माहिरोय अदु कनबा ngamखी अमदे मी फाबदा चेनबा मियोय निपान फागत पंगमखिबनी हाइरे पुलिस ना फारबा मियोय सिंह अदुदी ख्वाइराकपम राजेन सिंहा चही कुनगमरी अपोप लैखिद्रबा KS थोइबी सिंहा चुराचानपुर खुगा तंपाक सुखाम जेम्स सिंहा चही कुनगहुमदोय अपोप S चौथोई सिंहा चुराचानपुर सिंहात मोइरांगतिम अमरजीत सिंहा चही कुनगमंगा अपोकपा M बोकुल सिंहा मोरांग त्रोंगलाउबी तौरेम रोहित सिंहा चही कुनगहुमदोय अपोकपा T नाउचा सिंहा मोइरांग लमखाई कगेन पाइबम हेमजित सिंहा चही कुनगमाथोय अपोकपा लैखिद्रबा K मंगलेम ngaraंगबम सेंदाम रोमेन सिंहा चही कुंथ्रा तरुक अपोकपा लैखिद्रबा S राजेन समुरौ मखा लैकाई खांगेमबम दयानंद सिंहा चही कुनगहुमदोय अपोकपा KS नीलमणि लिलोंग हौरेबी अवांग लेकाई अमसुंग सरुंगबम उमानंदा चही कुंथ्रा गमरी अपोकपा S राजा लिलोंग चजिंग हौरेबीनी मखोइबु अहानबगी ओइना वाहोंग पहोंग चथबदा मखोइ निपालमक 𝐾𝐶PPWG की मेंबर सिंह हाइबा खंगले सरुंगबम उमानंदना ग्रुप असिगी कमांडर नि हाइबा खंगबा ngamki amadi lamyanba खुमन की मखादा थबक तौबनी मखोइदगी कापा यारिबा 7.62 mm की मरु तरा यावबा मैगजीन अमा यावना गतक राइफल अमा AK-47 राइफल अमा कापा यारिबा 7.62 mm की मरु तरुक अमदी .32 पिस्तौल अमा मरु तरुक मोबाइल हैंडसेट तरा हुमदोय समुराई थांगसांग अमा अंगांगो मचुगी होंडा सिविक का रजिस्ट्रेशन नंबर MN 05A5531 अमा अमदी अंगोगो मचुगी रजिस्ट्रेशन नंबर यावदबा स्विफ्ट कार अमा फगत पंगम की हाइनसु SP शिवाकांतना फोंगदोखी Nang siga kini permari maka sesuatu kini permari amna koi kawan ba कार ani da moisi tonga leba thengare adagi mo koi si koi police na koi kina toroga matam phom dagi moisi phare ba miyoi singdagi mamingdi ahan bada khairakpam rajen 24 years son of late TH Thoibi Singh of Churchanpur Khuga Tampa ani subda Sukham James Singh 23 son of S Southwood Churchanpur Singha Moirangthem Amarjit Singh son of M Bokul Moirang Tonglaubi Taurem Rohit Singh son of T Naucha of Moirang Lamkhai Kagen Faibam Hemjit Singh
son of late 𝐃𝐄𝐳 of MAIREMBAM, Sandam Roman Singh, son of late S. Rajan of Samuro-Mokhalikai, Hangyambam Dayander Singh, son of K.S. Nilamani of Lilong Hauribi Awang-Likai, Sarungbam Umananda, son of S. Raja of Lilong Sajing Hauribi. Aduga mokoi si gi sport inquiry preliminary inquiry tawmu tawda mokoi si KCP PWG makhada wan lamyan dok khuman gi makhada moi thabak tawbani haina dugumba phongdori. Aduga hariba viewing singsidagi khoina fly kekesu gari singsu khoi phagat pakhara lei khoi singsi khoi hawjiki case da fara matungda khoi investigation hawre ano khoi district police side dagi appeal tawning basi mi kidnap tawba ransom paisa tana bidongta kidnap tawba khotpa sigumsi anybody praja sing ogera anybody basi tawlana ba khoi da police na khoi chikan na haijari Manipur Pradesh Congress Committee MPCC की Vice President हरीश्वर गोस्वामी ना लुचिंगबा टीम अमना दिल्ली दे चतुना मणिपुर की MP अहुमदा मेमोरेंडम पिसिंदुना हौजिक मणिपुर दा थोकलिबा था 3 सुरबा साथीरबा इरांग असिगी मतंगदा पार्लियामेंट की हौजिक चथरिबा निंगथम मिफम असिदा पुखतुना खननबा अमदी वरोइसिनमा पुरकनबा तक्सिनख्रे MPCC की टीम अदुदा वाइस प्रेसिडेंट अमदी सीनियर स्पोक्सपर्सन हरीश्वर गोस्वामी प्रोफेसर M रमानंदा प्रोफेसर KS रोमेश अमदी वॉलंटियर कम कैमरामैन तारिक अली सहा याउकी टीम असिना ngarang numidang दिल्ली दे लैबा MP अहुमगी ऑफिशियल रेसिडेंट सिंगदा चतुना मेमोरेंडम पिसिन की MPCC की प्रेसिडेंट MLA 𝐃𝐄𝐳 हरीश्वर गोस्वामी ना लुचिंगबा टीम असिबु अखन्नबा दिल्ली दे थादुना MP अहुमदा मेमोरेंडम पिसिंदुना मणिपुर की लैरिबा साथीरबा इरांगी वफम असि पार्लियामेंट पुथोकनबा तक्सिनगिबने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन ओरिबा इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर डॉक्टर R.K. रंजन की 58 लोडी स्टेट न्यू दिल्ली दा लैबा ऑफिशियल रेसिडेंस दा मसामका उनदुना MPCC की टीम असिना मेमोरेंडम पिसिन की अमदे चथरिबा पार्लियामेंट की निंगथम मिफम असिदा मणिपुर की क्राइसिस असि पुखतुना खननबा वफम तक्सिन की हाइरे मिनिस्टर डॉक्टर R.K. रंजन यूनियन होप मिनिस्टर ऑफ स्टेट अमा ओइरुबना क्वेश्चन हंगबदी यादे खुंबदी याई मणिपुर थोकलिबा थौदोक वथोक मयामसी महाकसु थमोय सोकना नुंगाइते तौबया बकया तौख्रे हौजिकसु तौखिनी हाइना फोंदोरखी हाइरी MP लोरहो एस प्रोफोस का उनादुना पुंखाई अमरोंग वरी सानबदा महाकना मणिपुरदा शांति हंजनबा होनदुना लाखली होनखिगनी हाइना फोंदोरकपगा लोइनना चथरिबा पार्लियामेंट सेशन असिदसु पुथोकनी हाइना थाजबा पिरखि हाइरी MP निंगथौ सना जौबा लैसेमबदी महाके ऑफिशियल रेसिडेंस दा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना लैते हाइबदगी इमुंगी मियोय अमदा मेमोरेंडम अदु पिरमखि हाइरी Tare henna Iran tholaba misi mina ka yaw hokta ngasi hokta Manipur dagi sakiba inari ogera outer ogera Lok Sabha ogera Rajya Sabha ogera lady MP singdina aikhoi gi Manipur gi wafam je amta hokdokbidaba pura makhoi su mayamna su aikhoi na su missing MP na mangraba MP singdugi mayum makai thijarapani koi sia chang parliament ta ongtari puthokpio na pisanjage haidana aikhoi सी अमतंग पिछलगा मसी तौदब यादे हैदुना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की कोई तरफ तगी कोई मफम से लापनी यामना लाइबक थिबदी मणिपुर दे मिसी मिना कया यावरे था तरेत हेना हाइदारे मे की तांग अहुम दगी ngasi फावदा लेपदन लेतना चथरइबा इरांग असिदा अखोई यामना नुगाइतबा अदुना मरम ओइदुना मफम से अखोई लापनी ngasi chahi asigi aroiba national lok adalat ki thoram high court amadi district court khudingmakta manipur state legal services authority masalsana high court legal services committee amasung district legal services authorities ka khutsam naraga pangthokre imphal west ki oina lamphel gi court complex ta pangthokre chahi amagi manungda tangkak ahum thokna pangthokpa national lok adalat ki thoram handak chahi ki aroiba oina lamphel court complex ta bench ahum thamduna miyam gi wakat sing loisinbegi खाना नैनकी अहानबा बेंचता रेवेन्यू ट्रिब्यूनल की प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड लनलैमना चेयरमैन ओइकी अनीसुबा बेंचता स्पेशल जज मणिपुर की मोनालिसा माइबमना चेयरमैन ओइना अमदी अहुमसुबा बेंचता सिविल जज सीनियर डिवीजन इम्फाल वेस्ट की के निरोजना चेयरमैन ओइदुना पांगथोखरे नेशनल लोक अदालत अदुगा मरी लैनना मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की एडिशनल मेंबर सेक्रेटरी सरोखाइबम सदानंदना फोंदोरकपदा
लोक अदालत असी मरु ओइना मणिपुर की मियामना हिरम अमदा कोर्ट केस थंगलकप अमदी थंगलक्ट्रिबसिंगी केस पेंडिंग लेबसिंग अदु सेल चंगहनना अमदी मतम चंगदना नकल अनि की मरक्ता यासिनबा अमा पुरक्तुना केस लोइसिननबा सिनबा थौरम अमने ngasi पांगथोकलिबा नेशनल लोक अदालत असिदा पुन्ना केस चट्रेट का हुमरारोम पाइखलकपा असिदा मौद्रादी हौजिक कोर्टा लोइसिनबा ngamdana leidiba केस ngактani masigi manungda केस 84 na मोटर एक्सीडेंट की लाकपा केस नि लोइनना ngasi paikhatliba case singi manungda ayambadi loisinba ngamgani haibagi thajaba lei hainasu fongdokhi कोई लोग अदालत है जो मैं आपने खंगना रेबा उन्हें कोई की पार्टी यानी कोर्ट आइदर केस पेंडिंग लेबा ना तरगा कोर्ट योरक्ट्रिबा केस मोई इशू लेता है गदी डिस्प्यूट लेबा सिंह दो कोई न पुखचरगा मोई नि तो पार्टी नि तो वारी साना हलगा मोई की यानाबा पुरा आगे मतुंग द केस तो लोशन भी बनी अदा पैसा चंगदे मतम चंगदे अदगी कोई ना फी नुंग केमता लोबा नते सिमाजे अदुना ngasi की नेशनल लोक अदालत कोई की लमफेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स ngasi पांगथोक चरिबसी कोई मणिपुर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ना नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की डायरेक्शन मखा पांगथोकजबा लोक अदालत से कोई ngasi की पुन्ना केस 770 बुक लिस्ट तौवे 90 केस अमदी कोर्ट हजिक पेंडिंग लेरिबा केस नातनी अदुदा 90 सिदा अयामबगी सरुप 54 केसेस ती कोई मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल दे लाकपा इंश्योरेंस रिलेटेड केस हाइतार अदुना मोई से बेनिफिशियरी दा डायरेक्ट अदुम बेनिफिट फंगदबा केस मयाम अमा लिस्ट तौरे अतोपा कोर्ट लाकपा केस दी कोई सिविल डिस्प्यूट लमटू की खना बोरो एनी अदर सिविल मैटर खना बसिंग दो पार्टी नि तो वारी सानारगा लोशन बिबा आइदी मोगी वारोशन पुबिरक हाइतार अदुना कोर्ट कुइना मतम सांगना केस पेंडिंग लेदौ सरुपुदी मोइनी यासिनरगा लोशन गिबा तारगदी अनिमक्ता कानाबदो फंगदोइनी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस अमसुंग मसलसा की पेट्रोन इन चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल अमरी जस्टिस ए बिमोल मसलसा की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस गोलमई गाइफुल सिलुगा लोइनना थौबाल कोर्ट अमदी लम्फेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स चतुना मफम सिंह अदुदा फमलिबा नेशनल लोक अदालत येंगसिनकी लम्फेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स ता मीडिया दा वांगांगबदा चीफ जस्टिस ना हाई लोक अदालत ता मखल क्या की केसिंग लोइना सेटल तौबा याई मिपुम खुदिमंगना मखोई की केसिंग लौखटनाबा हेल्प डेस्क नत्रगा मसलसा की फ्रंट डेस्क अमदी DLSA दा चतुना mateंग लौबा याई लीगल फी पीबगी मथौ तादे केस लोइसिनबगी कमीशन पीबगी मथौ तादे पार्टी अनी की मरक्ता यानबा पुरकपनिना मदुना अरोइबो ओइगनी मखाताना कोर्ट अमतदा अपील तौबा यादे मरम मदुना मियामना केसिंग बु खुदक्ता लोइसिनबा याबा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन असिगी कानाबा लौबियु हाइना अपील तौखी ngasi paikhatkiba केस चनीगे सुपना तरुक की मनुंगदा मौद्रामा पन माई पांग लोइसिंदुना पुन्ना लुपा करोड़ अमा लाख हुमफुनिथोय लिसिंग यांखै तरुक चनीपान हुमफुतरेट की सेनफम सेटल तौखी difficulty, you can approach the legal services authority or you can approach the court depending on at which stage your case is pending, and it can be referred to the local adalat, and a large number of categories of cases can be settled. Electricity disputes, bank cases, and family disputes that are not criminal can be settled through the local adalat, and anybody and everybody is free to appear. And it's pre-litigation as well. Before there is any legal dispute between the parties, they can come. Before they file a case, they can come in. Indian Medical Association Manipur State Branch na sinduna kuntramapan suba All Manipur Medical Conference AMAMECON 2023 Manipur ki Governor Anusya Wikena ngasi lamphel pata laiba Indian Medical Association IMA gi holda hodokre Psychosocial stability need of the hour haiba theme da hayeng December tara fawba numit ini chupna chathagadauba medical conference da aduda Manipur ki Governor Anusya Wike Indian Medical Association Manipur State Branch ki President Dr. R.K. Lenin amasung Danamanjuri University ki Vice Chancellor Professor and Ras Mohan amadi masak naiba miyoi kyana thorom gi athoiba mithunglen sing oina saruk yaki Conference adugi manung channa IMA gi sobenar fongbaga loinana miyam gi damak thoidok hendongna thabak tauba personality sing amadi medical personality sing desu appreciation certificate khuchinaki thoram aduda Manipur gi Governor Anusya Wike na hai ki bada
पांथोकलिबा मेडिकल कॉन्फ्रेंस असिना मेडिकल की लमदा थबक तोरिबा कयादा अचौबा इनोट अमा हापलगनी लमदम असिदा था निपान फरकलबा लान असिदा अवा अना तारबा लांजेनरबा कयादा चतुना मखोइगी अवाबदा सरुक याबा अमदी मतेंग किया पांगदुना लाखली महाक मसामक गवर्नर अमने हाइबा काउथोक्तुना अवाबा नंगलबा मियोय सिंगा पुन्ना कमिनकिबा मिकुप कया यावखी मियोय कया हौजिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाकपा असिना लैदिबा मेडिकल स्टाफ खुदिंगमकना लांजेनदुना रिलीफ कैंप सिंगदा लैदिबा मियोय सिंगदा अवाबा तारबा सिंगी मनाक चतुना महौसागी फिबमदा हंजिनबदा मतेंग पांगबियु हाइना अपील तौखिबगा लोइनना अथुबा मतमदा इंग तप्पा पुरकपा ओइसनु हाइना गवर्नरना फोंदोखी। वास्तव में यह विषय बहुत कठिन, तकनीकी और सामयिक विषय है, किंतु डॉक्टर के दृष्टिकोण से विचार करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है। मैं हालांकि स्टार्ट में बोलना था, आज जिन सभी उन डॉक्टर्स को जो अवार्ड से सम्मानित किया गया, उन सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा आप सबके लिए भी एक मैसेज होता है कि जीवन में हम जिस प्रोफेशन में हैं, क्या हमने अपने जीवन में उसकी पूरी तरह से ईमानदारी के साथ उन तमाम चीजों को, अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से एक समर्पण की भावना से, और जो व्यक्ति जीवन में समर्पण की भावना से मानवीय संवेदना के साथ जो कार्य करता है, वो हमेशा समाज और राष्ट्र में सम्मान पाता है। जैसे आज के हमारे वो सारे डॉक्टर्स जिनको आज अवार्ड दिया गया है, और मैं समझती हूँ कि ये सारी चीजें आप सबकी भावनाओं में होना चाहिए। ख्वाइरंबन इमा कैथेल जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ने सिंधना ngasi इमा कैथेल अनि की मरक्ता पांगथोकनी हाइना तौरंबा क्लाइमेट चेंज के थौरम मणिपुर पुलिस की टीम अमा लाक्तुना पांगथोकहनकिद्रे। थौदो अदुगी मतंगदा ख्वाइरंबन इमा कैथेल जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की कन्वेनर 𝐂𝐲𝐬 हाई मणिपुर की चिंग सरुक अयामदा उमंग वामंग कोकथोकपना ngasiदी नोंगजु नोंसा की खल कायरपदा नतना अयिंगासागी चांगसु होंगलकली मणिपुर लेंगांगना चिंगी लमसिंगदा पोपी थादुना उमंग कोकथोकलेबा असि अथुगु मतमदा लेफनदुना महौसागी फिबमदा लाकनबा होटनाबियु हाइनसु फोंगदोखी। वर्ल्ड की ओइना क्लाइमेट चेंज की दमकता दुबईदा अकन ममोंग दा सथबसिदा कोई मणिपुर की सरुक यादबनी होगी होगी मतदा सिंग इसाव कोइबा उमंग वांगमांग कया सिदा उ मयाम यांखलक्तना पोपी थाजनबदगी लेबाक लेहाव मांगइबा अदगी चिंग मान कोकथरकपदगी अवाबा कया से अखोइगी लेरिबा बाजार खुदिमक्ता
थेंगरगदबा थबक ngaktani amadi uji ikang thokna lau uba yadadana awaba la ise climate change sidagine punamakse akhoi gi government na yengchan biraga kaya mang tahalaba laibak laihau kaya mangalaba haibse government na thidupam ama thui climate change ki matungina ne aina government da haijani government na tawriba khudimakse khangjan musanadana tasanadana laibaki thabak to tawiranu mayek sengna ne sini do yang kyaroi na puthokpiro Singa mata ko ga iba ko kopi thari ba adagi tau di uai mayam ama yalaga ara lohi mayam ama tawrei se masi go mena forest ki oina sumoi ki department lei bani forest panaba mi su lei bani loi lei bani aduna department sina tu bama tanda yang chen biraga climate change se sana ahong ba ma la helaga ko tangu lei tana climate change panjana system ama da leina na ba adu ba policy du to biu ai bagi ngasi adu gi mi pam ne ba ko myam na protest tawri se Biksit Bharat Sankap Yatra gi athauba ngapigani yatra gi thauram ngasi Bisnupur district ki manung chanba ulau da laiba Krishi Vikas Kendra da pangthokibaga loinena tongan ba scheme singi kanaba fangdiba mioi singa online ki kuthang da India ki Prime Minister Narendra Modi ga wari sanakre thauram maduda PMAYU Ayushman Bharat Jal Jeevan Mission PMAY Ujala Mission PM Kisan Chingba scheme singi kana basing miyam da khangan ki tongan ba scheme sing asigi kana ba fanghautriba singisu makha tana thabak paikhatna ba hotna bagi wafam sing phongdoki thauram maduda Manipur dagi tongan ba scheme singi beneficiary single online gi kuthang da Narendra Modi ga interaction program amasu pangthoki thauram duda hanagi Union Minister TS Chauba Education Minister TS Basant Kumar Manipur ki Chief Secretary Binet Joshi Additional Chief Secretary M.I.S. Khan amadi tongan ba department singi makok thongba singsu saruk yakhi May ahum dagi lamdam masida kanglup ki oiba irang ama hek mayok na rakhiba matung dagi Imphal dagi Silchar dagi Imphal amadi Imphal Guwahati Imphal na chingba nakraba state sing asi yauna Manipur gi wangmada laiba tongan ba state sing da Chatnanaba hotnabada flight ticket ki mamal aduki matik wangkibana lamdam asigi mioi kaya maruoina mahai tamba chatpa amadi tongan ba exam thanaba mapalamda chatkadaba mahairoi singda awaba kaya mayokna hale hairi tha taruk hena awaba mayokna raklaba asida Assam University Manipur Student Union gi president su oiriba PhD research scholar Kangzarakpam Krishna Mohan ga newtv ga Assam University Silchar da unaba amada mahakna hai makha gi lambi sing da block tawkiba amadi chatpa yadabana maram oiraga mathakta chattaba yadaba amadi handak tha ama ani asigi manungda flight ticket ki mamal su angakpa fangna tangkhat kiba maramna Assam University Silchar amadi Guwahati da mahai tamba lakpa mahairoi kaya lakpa ngamdaba amadi mayumda hanbasu ngamdabagi awaba kaya mayok nari haiki Silchar dagi Imphal dagi Silchar amadi Guwahati fawbagi flight ticket ki mamal asi lupa lising tara helakpa masita sunnatana Chayol amagi mamangdagi ticket kaknaba hotnabadasu sit fangdabagi awaba kaya mayok nari haidaduna Manipur lengak amadi mari leinaba singna meeting changbiduna makhagi lambida chathok chasin yadringai manung asidi hanagi lawramba mamal aduda adumak lawhanbiu haiki Assam University Silchar da PhD entrance test yaunaba lakiba Manipur dagi mahairoi Khetrimayum Premdas na newtv da hai yumda hangadaba tanja asida flight ticket ki mamal asi yamna tangkhat kiba maramna khudong chadaba mayam ama mayokna halei maram asina Manipur lenga amadi mari leinaba singna mahairoi singi yengbiraga flight ki mamal asi hanta hanbiu special concession pb duna mahairoi singda thengnari ba awaba sing asi kokhanbiu haiki hokkiba me thabiki ngasi bobo chathariba Manipur gi irang rayot asiga mari lenana mahiroi satra kaya mapanda chatpa ngamdaba bairupta blockade tawkibagi maramna laik tambagi damakta Assam University Silchar da tambala komadi Guwahati da tambala mahiroi singi chato chating se ko flight da boy Silchar Imphal to Silchar flight asi adak tha asigi manung da khak adak kiba barasi adugi maramna mahiroi kaya mai da chatpa amadi like tambagi damakta thulokpa ngamdaba lu satra lairaba kaya ama leibagi maramna masi chatpa ngamdana kaya am problem hoire asigumlo problem asi honorable pabung CM Priya namasi se apoi ni ningi amadi mahiroi singi special makoi gi chatpa yabagi maximum nakoi gi lawda yadaba paisa flight bara adu lahun bagi khudong chabado bibiu haiduna koi haijari
ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1,100 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 10,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄꯤꯄꯜ ꯁꯤ.ꯑꯦꯝ ꯁꯥꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯚꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯩ All Manipur Democratic Student Organization AMDSO gi handak chahi asigi nauna thopugada basing wasak lobage thoram ama ngasi Lilong Usoi Popida leiba Lilong Haureibi College da pangthokhrei wasak lobage thoram aduda Lilong Haureibi College ki principal MA Satar Saha awardee Haji Maulana Mahijuddin All India Tanzim-e-Insaf AITI gi National Secretary Islahuddin Indo-Myanmar Road Unemployed Development Association ki Legal Advisor MD Nasir Khan Adred Imam Reformist Student Front RSF ki President in charge Huidrom Open Amadi Bangali Student Organization ki President Farid Bagi Mayum na saruk yaki Thoram maduki nungi warol fongdok laduna MADSO Manipur ki Working President WM Zakir Hussain Hai Chahi asigi October 15 da Lilong da pangthokiba lamdam asigi intellectual person amadi scholar kaya yawba mifam amada yamna gutna khana nainaraba matung peace study amadi struggle da yumpham oiraga sem kiba loop asina mahairoi singda pirakpa chaitheng kaya thenganaba mahairoi singi oiba apunba platform amadi mahairoi singi ihauda amatangairaba khonjel ama oigani lamdam asida hauzik loisinba ngamdana lairiba kangluk ki lan asina mahairoi singda fangliba chaitheng sing mayoknaba mahairoi singda makhan kiagi hu kamsinduna mahairoi singi pandam amadi asa manghanaba lamakhangda loisinbagi thawong singdagi kanbinaba kana leraktraba magi nationalism sagatnaba hotnabada irak nariba matam asida tangai fadana loop asi semkibani irang asina maram oiraga relief camp singda changjafam lauduna leiriba mahairoi singna thengariba khudongcha daba singsu yengsinduna pangba yaba mateng panglagani hainasu fongdoki AMDSO Manipuri hoji loisinna namdana leiriba tonglu singi asoba lan asida mahiroi singna pangliba saithek mahiroi singbu mahiroi oina kangluk nayanaba honabada makhakya gihu kamsinduna mahiroi singi mang amadi san asakya mahanaba amadi lamkhangda loisinabagi thawong mahiroi singbu kanbinaba kana leitraba magi nationalism ki sagatnaba honabada sarkar asibu yang akibat jalanda Oktober ki tahun 2009 hingga pada Manipur ki tonga sikiligen drama saru ya akibat aluna AICC ki hana president oiramba Sonia Gandhi ki Humdrate Suba Mapok Nimit ka mari lainana ngasi Manipur Pradesh Congress Committee ki President MLA 𝐃𝐄𝐂𝐵𝐻 Relip Camp Nipan da Chatuna Mahiroi Singh da Boy Kolom na Tingba Yenthokhrei Laimram Relip Camp Bisnupur Laikpoipat Relip Camp Moirang Mukta Thanga Moirang Tem Relip Camp Scheduled Caste Girls Hostel Laimram Community Hall Relip Camp Churachandpur Roasted Memorial Churachandpur St. Paul Institute ta hangliba Relief Camp singda chatuna polam sing adu yenthoki khongchat aduga mari leinana MPCC ki President MLA 𝐃𝐄𝐶 hai mi ahum dagi haurakiba irang asina maram moiraga Relief Camp singda lanjen aduna leiriba mahairoi singda Sonia Gandhi ki mapok numit ka mari leinana ngamjaba khara mahairoi singda boy kolom na tingba yenthokpani boy kolom yenthokpagi thoram aduda thawai hakchang yauna sillang gi basingbu thagatwa fongdoki Bisnupur ki apunba tengbang loop nasu Bisnupur ki lakoi pat sigi jaga dasu makoi na organize tawduna relief camp tawri masida ekoina punna relief camp ni panda ngasi ekoina angang singi maru oina ngasi numida sida yenthoiba si relief camp ni pandani relief camp sigi de yenthoiba sugumba hawathum mayam lariki mari leinaba mayam yenthoiba si ekoi gi lusingbi madam Sonia Gandhi ji gi chahi 13 suba mahaki pokpagi numit ka mari lenana inmate ki angangsing children's in the relief camp dalai bawa avatar bangang singi mayam kitang oirbasu relief camp ni pan da yenthok chabani hauji pawgi marak tatna aten break ama lominase The pinnacles of success for your children.
get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, 𝐂𝐄𝐃 School, excellence in education. Years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics. Diabetes ko loina de hingliba sing tha magi manungda control to bangamle. Urea creatinine wangbasu tha magi manungda hanthaba ngamle. Khong hamba nungaite basu numit mangani gi manungda fahan bangamle. Bile saibadi nungsang nabasu chama de chama fahan bangamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamle. BP wangbasu tha amagi manungda normal oy bangamle. Fatty liver oy basu tha amagi manungda fagat han bangamle. Pumnamak natural oy ba hidak makhalna laing jabani. Hakchang da sokadaba side effect amata laite. Makhata na hidak chabagi mathaw su tararoi. Hena ko paparol gidamak ngasimak langsin birau Diabetes Hospital Soibam Laikai Ayangpali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Breaking matungda mayam mutaram nokjeri ngase Bisnupur district ki manung chanba trong lawbida laiba L Dananjoy Memorial English School da hangliba relief ki maduda laiba inmate singi oiba lemna layeng bagi thoram ama Seva Bharati Manipur Pran amadi National Medical Organization NMO gi meeting makada monitoring cum control room Tronglaubi MCCRT Tronglaubi Youth Association TYA amadi Women Self Development Association WSDA na sinduna nomagi oiba lemna layeng bagi thoram ama pangthokre lemna layeng bagi thoram adugi manung channa tongan ba makhal taraw humdoigi anaba singi test tawbata natana maduda changba hidak langthak kayasu lemna yenthoki thoram aduga mari lainana National Medical Organization NMO Manipur State Unit ki Secretary Dr. N Jiten Hai ngasi pangthokliba lemna layeng bagi kem asina miyamda piriba kanaba kya gi matangda wangang ki loinana kem adu silangbada atobo thodang lawkiba Robinna awaba taraba matam asida Dr. Kaya mafam asida laktuna lamdam sigi miyambu makhal kaya gi layeng chathabada natana tongan ba test kaya lemna tawbikiba amadi madura changba hidak langthak sing lemna yenthok piramba asimak thagatba fongdok chiri haina su fongdoki Tronglaubi aibe asida apai maruaina Seva Bharati Manipur Seva Subcommittee amasung National Medical Organization Manipur Unit ani represent aduna Tronglaubi da hausi secretary ba layeng batapki matang da laiba awaba submission me amasibu kharadam koirabasu mate koina ba haisra achauko mega free medical ke amang asigi sta pangtholi hai ba pangthol ba mega ke asida maruaina achauko title lobi ba Tronglaubi monitoring cum control room Tronglaubi amadi Tronglaubi Association loinana Women Self Development Association hai ba organization hum masina masi Tronglaubi da hai ba achauko mega koiraba free medical ke amasi pangthok sabani ngasi ayuk pung 3 taba matamda Bisnupur District Police Commando gi team ani nupi police yawba Moirang Police Station gi team amadi C39 CRPF ke apun bakangbu amana Fobala area da thi humba gi operation ama chathakre operation aduda yum yankhairom da thi humba chathaki amadi punna nupa nupi chama ga yankhairom masak maming khangdok naba check tawki thodokpa mi fami pundi yawki de
All Assam Manipuri Women Mairapaibi Coordination Committee Central Committee 𝐂𝐲𝐸 Sribar GP Community Hall da Pangthokadoriba Marfu Mari Suba Nupi Landing Sing Kumo Numit Asida Laibak Miyamna Lakpiduna Thawram Asida Saruk Yabiyu Haina Appeal Tawkhre Ngarang Sribar GP Community Hall da Central Committee na sinduna pangthokiba Paumi Singa Unaba amada Mairapaibi Committee asige President 𝐂𝐲𝐸𝐬 Ongbi Aruna Devi na hai Nupilan Ningsing Thawram asi lanai gi nate masidi puwari de yauduna leiriba ima kayana irei paki damak sokna kibal lan amani masi pangthok taba yadraba thawram amani maramaduna oza lai guru ima indol sata satri marup mapang singna aki tuzung amata fawidana saruk yabiyu haiki miyamgi damakta kudong thiba thoktanaba chekchen tharang punamak laukhatnaba sem saduna leire haina su fongdoki Handaki nupilan December ki tarani thoi siba karong siba jibi community lu honda tawgadori basida asoi angam jawdanaba aikoina masigi lambi loina sinna lojare mayam punamak lengbira pada kalimda apan balaite hajaraba akoigi nupilan se mase chahi khudingi pangthok taba jadraba mifam amani mase aikoigi lanai gi nate puari gi warini masi akoigi nathai yadraba ningsing numin ache tawdaba yadraba mifam amani masi khallaga akoigi ima iben Mairapaibi thoiba thawdok masisu ningsing biraga Manipurda ima laibakda khoi Mairapaibi laipak ngai adum haina khoi su siga thoi daiba leite asigi tamakta mayam punamak lengbirau phaminaraga kari wari tanaga daba khonaga daba amaga thoi daiba leitabani masi tanafam thoi Paugi mifam aduda saruk yakibi nongaitem Jagadatri Devi Joint Secretary nasu All Assam Manipuri Women Mairapaibi Coordination Committee Central Committee na sinduna Kasa Srivargi GP Hall da pangthokadoriba Marfu Mari Suba Nupilan Thawram asida miyamna saruk yabiyu haina appeal tawki All Assam Manipuri Women's Mairapaibi Coordination Committee na mahausa chahi khudingi akoina nupilan numit 12 December da pangthok jabagum handak so akoina marfu mari shuba nupilan ningsing kumon asi Lakhipur sub division gi manung janna leiba akoina Sribar GP Community Hall Lakhipur asida akoina pangthok jagani masida akoigi Central Committee gi makhada leiba unit lamdam ga leiba ima Mairapaibi ichil ilaw khudi makna ayeng 12 December lai papo numit ase matam sana lingbirakuna nupilan numit ase akoigi thawaina pontha oikraba ireibak ijati gi damakta sikraba thawai thakraba ima sing damakta ko observe tawbadori numit ase mapung phan biu haina aina singjari Central Committee ki Chief Advisor Advocate Ngangom Ramakantana haiki Ichin inaw kharana Maira loop ani asi punsindrabadi nupilan gi thoram pangthok piganu haina paujel chatpadu yamna thagat ningai ni makoina amata oibagi wakalon ama purakli besi barak tampakta yamna chawthok chaningai ni punsin bahai besina aikoi ki yaifabani amadi pangalni adu moinamak nupilan da thawaina pontha piduna iraiba kankiba ima singdugi mafamda hailai kacha bahai besi aikoi pumnama kisu tangai fadana tawphadraba thaudangni ima singduna su aikoi da yaifa thawjal pibi gadawribani maramaduna ima loop ani punsinaba honabiriba ichil inaw singnasu sinjariba thoramasida saruk yabiduna pumnamaki yaifa thawjal niminasi haiba wafam thamki ayukki mifamda Manipurda haukiba May 3 dagi ngasi fawbasida ireibaki damak thawaina pontha oikraba athawba singbu ikai khumnabaga loinana makoigi thawaina lairam lenda mapugi nakta ingna chikna lairunabagi damak minute ama tumina leptuna awaba fongdoki haiki Laiba unit myam di masing na pen daba awat pa Central Committee na kay de show diba awat pa maya pur mukto pun na koi mengkhat minatna shoy ki budo shoy gre lakato busina kamai tro agada ge abi lami duga koi ayeng laiba 3 December sida masi koi section thorang roi tong lore matam pun makta si program ti successful hoina bi damukta koi lamdam da lei ima sing pun mak lengbi raktana matfu mari shuba lipila tek takai dina am to pogamba shoda koi pramsi मैं आपको बक्सर उजामी यागी नबी जमक्सर हंदन नोलुक चेरी हौजे अरोइबदा मरोइबे पाव अमुखना पिजरी DM College of Science की Boys Hostel दगी माहिरोई फारगा लुपा लाख तरा मंगा की थदोमल तालकपा KCPPWG लामियान बखुमन ग्रुप के मियोई नेपाल पुलिस न फारे फाकिबा माहिरोई असो एंगाम याउदना कनले
Manipur Pradesh Congress Committee ki team amana Delhi da Manipur ki MP ahum da memorandum pisinduna Parliament ki mifam da Manipur ki issue sing pukatuna khanana ba taksin krei. Amadi chahi aisi ki aroi bo oina National Lok Adalat District Court sing amadi High Court ta phamkrei. Kes chani ke supna taruk ki manungda maudrama pan mai pa ngaloi sinduna punna lupa karor ama lakh humfuni thoi lising yang khai taruk chani pal humputaret ki senpam settle tawkrei. Ngasi goina Norris Widona sanduk jaba numidangi Manipuri pau matang ngasi lojere mideng tabi ribasingbu amukahna kurumjari.